Ihu mahem kong long rakia hormu keneplong. Prabjin pen jengkha hawaralong degree college padugonpo. Hiniang deng barla hir jeramai misen pen kapachunpon. Aprangsi birta kilang rado anaphan kardom pajelo kardom nona daba birta long pen ujang terang pi non arju ikha birta ang ton pen. Jakhong ni phaing koi rak keton kelang rai kom sai khatum joy pen birta kelong pona tengsi Balipothar police station khakra janalong kirika kurukasai kedeng bomahut anigang sam por phai trogra minithong kepa por malom pen iho mahem konglong registration number AS01 GC5833 long kirika kurukahut sabuna homingkoi longpon laso sabuna homalong rakia hormu heroin 275.81 gram an longpon laso hot Santos Thapa artala kening kan thongke braisi ahem lake 12 mile dilaya sorpusi pangthekpon Lasorakia hormu kenebdona hot OC Balipothar SI Dipen Barua SI Biplop Das IAS Bidya Boruha IAS Hussein Ahmad Laskar C02 CRPF Bokojan Kemlapen Balipothar PS Istabatum Pen Cherap Chetusi Labangso Sai Pachunpon Sangti Dipen Projenterang Karbi Longri Abirta ক'ৰ পৰা আনিছিলে মালটো মই আনা নহয় মই কেনেকৈ খাম কাৰ আপোনাৰ বেগৰ পৰা ওলাইছে এইটো আমাৰ বেগ নহয় মানে গাড়ীত পাইছোঁ আৰু এইটো আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে মই এইটো ডিমাপুৰ পৰা ক'ত যাব গাড়ী মানুহ হেণ্ডিমেন ক'ত যাব শ্বিলং যাব শ্বিলঙত ছাপ্লাই দিয়ে নেকি আপোনালোকে ক'ত আমি এতিয়া নাজানা কথাটো এতিয়া কেনেকৈ ক'ম আমি নাজানিলে কেনেকৈ আপুনি বেগত কেনেকৈ আহিছে বেগবোৰ নাচায় নেকি আপোনালোকে কি হয় গাড়ী হেণ্ডিমেন নেকি আপুনি হয় মই গাড়ী হেণ্ডিমেন বেগবোৰ চেক নকৰে নে আপোনালোকে বেহাটো আৰম্ভ কৰিছে নাই মানে আমিতো ডাঙৰ বেগ ৰাখিবলৈ আমাৰ যিমান কি নাম আপোনাৰ সন্তোষ কি সন্তোষ থাপা ক'ত ঘৰ এই দিলাই 12 মাইল দেউতাকৰ নাম গছ বাহাদুৰ থাপা ইতিমধ্যে আমাৰ এটা ছিক্ৰেট ইনফৰমেশ্যন আছিলে সেই মৰ্মে OC বৰপথাৰ আৰু আমাৰ CRPF ষ্টাফ সকলো লগ হৈ এখন মানে কি ইয়াত এটা নাকা লগাইছিলে খাকৰাজানত আৰু প্ৰায় 6টামান বজাত এখন শ্বিলঙলৈ যোৱা বাছ এখন ইণ্টাৰচেপ্ট কৰা হ'ল আৰু বাছৰ ছিটত আপোনাৰ 20 বক্স হেৰইন পোৱা গৈছে এটা ক'লা বেগত ৰেপ আপ কৰি থৈছিলে আৰু ইয়াৰ টোটেল ৱেট ওলাইছে এইটো 275 গ্ৰাম যোনটো আপোনাৰ কমাৰ্চিয়েল কোৱান্টিটি হয় এই সংক্ৰান্তে এজন মানুহ আটক কৰা হৈছে তেওঁৰ নাম সন্তোষ থাপা তেওঁ দিলাইৰ বাসিন্দা হয় বোকাজান আৰু এটা কথা ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বাছৰ ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনবোৰ ইয়াৰ লগত জড়িত আছে বুলি ভাবে নেকি আপোনালোকে যিহেতু এতিয়া বিশেষ বেলেগ ব্যক্তি পোৱা নাই হেণ্ডিমেনৰ ইনভলভমেণ্টটো আছে কাৰণ সেইটো ছিটত কোনো মানুহ নাছিলে আৰু এইটো তেওঁলোকে লিষ্টটো ভালকৈ বনোৱা নাছিল তো আমি ডেফিনেটলি হেণ্ডিমেনৰ ইনভলভমেণ্টটো পাইছোঁ বাকী ফাৰ্ডাৰ ইণ্টাৰগেশ্যন আমাৰ হৈ আছে বজাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ মূল্য কিমান হৈছে এপ্ৰক্সিমেটলি 2-3 crore ভিতৰত হ'ব কাৰণ আপোনাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিটো ভেলু হয় এইটো 7 crore হয় আমি যোনটো ধৰোঁ তো এইটো 275 গ্ৰাম হ'লে আপোনাৰ 250 পৰা 2.5 কোটিৰ পৰা 3 কোটি টকা হ'ব আৰু এটা কথা ছাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 900 বাছতে প্ৰায় উদ্ধাৰ হৈ আছে ড্ৰাগছ কিন্তু এই বাছসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এইটোতো বাছটো আমি কাৰণ বস্তুটো আমি কোনোবা এটা পেচেঞ্জাৰে কেৰি কৰে বস্তুটো কাৰণ বাছৰ তেনেকৈ ডাইৰেক্টলি আমি ইনভলভমেণ্ট নাপাওঁ কিন্তু য'ত আমি মানে কি ড্ৰাইভাৰ বা অনাৰ নিজে আহে গাড়ীত তেতিয়াহ'লে আমিতো নিশ্চয় বাছটো চিজ কৰিম Jakhong ni phaing koi rake thomarni nijangkar bianglong angkangalong jengkha hawaralong lugachali arisoi jangatuma phan isi warsai ge mege wanpi jengkha hawaralong lothan bang atum ke matha pen pini jengkha irrigation ibialong lothan bang political claim bang phu lapen case e along claim bang phatum pen chingrum si jengkha hawaralong degree college padu ponpo pamai kangipon labangso degree college ki bipon jia phan pini mai ingipon lo lapen prabjin pen Karbianglong Autonomous Council CM lapen education EM aphan kachetong damje phan sai tengpon po bonda labangso college pininga bangke padu ponun elo muninga bangke padu ponpo pusi pachini pon
jengkha hawaralong sitami mesen school dulu lapen higher secondary college sitami dulu bonta degree college abang kavidet ajok penang an lugacharli ning ke hang ari soi jangatum sitami ake helo kacharli dam un e pen ajok ke charli kangton kok lapusonda du lasi prabjin pen jengkha hawaralong degree college padopon po lapen labangso degree college along arts stream si padopon jotlang pusi pachingi pon jengkha pen babuteron Karbi Longri Abirta Kita baik hang kode itu. Ning kitu alam bokoksi ning tu pinadak kaset tong kacenggu. Ning kitu alam kala koilo nili tumadim lupa cali osomar bukti. Lahai somar pun kitu tu dak kitu kelang kita hem osomar. Atia potong alang di somar pun kan kapang kacali kang ujian ning hang sita ini dek. Akhirnya dak biji gula satu kali. Don Bosco ngapain ke jengkha high school lang higher secondary dulu ngapain common po college ang higher secondary dulu start degree college udang ka masih lah degree college kacar lagi kan usamaratun dilanji adin dosi ka dam ke dong aso bosi nitum tingwai singisai si jengkha long ka isi mesen degree college bilonang pangunang isi lingku nadak deposit fee ketinggi berapa kan sekarang akan ke lingku nadak dong kali jod kali ada jod kali ya kali ya siapa ni bihari guru garu asal hai aku kan itu tinggal lo ya kenang jod sati lo lah degree college ke jeng kalau pun binan ko lakukan ke Kaso kam kepitu dia kan. Bila tu autonomous council long damsi. Hadak si yang makai hai, ini tu sana yang makai hai, atau si yang makai hai kan curi, kamang ko busi ni kini. Sekarang pun lo, ini tu dangkap perang ko, sorkar aron ko pima kenang soji, lalu di kelas kita kan. Kan ini tu kerap itu pensi. Aron anda dapat lagi kan itu, cicit kontor, asai dengan kontor. Piningan bang selabang soal koles kibipon iji pusin cingkai kontor dona. Ini amat ke kali itu kata ke dampi, muning aningkan. Pining pensila bang, hemari bang untuk itu parjapo. Akan kena soalan bang itu pajak hangko. Masih muninga seson pensi. Kolesa bangke, bangke, wan nangko businti. Labang soal koles kibiban kopipi as stream si kibiban ilaga pada pun. Nono marke ini tu kemang dangke art stream sola. Science stream biji pudan ni ke hangdu kita Coka mamu alam terdukok ada science stream along ke thana bang tumpan lecturer tumpan kipine adormat kipi hai bang tum arca lela la arts antar itu union ema asolam dola masih kiyo si sorkar atum nang kerap pen jundet pulong te science stream hantar lekun boli puni kusi ini pun cira. Ini labang so acing rumah long political kan rumah mati kumama tum situ ni acing rumah long sini. Jangan kemana politik parti masih ada perintah yang mana sudah dak itu di labang so ciru nangku ta organize bangke so lampai thang bangke loge thang master ke hai kusi ठीक ini mata sorkari sakorla ini political party pen pula masuk amai negiti dekali oke dah arah tu muafio iban kamata pon mesen kamata pon tega tu si untuk si dulu atau dulu pun unan ke laso abang kapag masuk bodi tu jaga ini tu
parti alam is bukelo teman Karbi Longri ni hangdon suri Longri amai tumpen cepatir piponsi jakhong ni phaing koi ra thomarni Bokojan Sport Association Auditorium holalong hini ang deng barla hirbang amai ka pamanpon labang so jai mek ada por pioneer kepen chikimo pon Devan rong pipen jalin ponsi MLA Dr. Numol Momin chetongdun labang so phi karlitang lamet lamchong kaching hona tumaphan milur kai ponsi chikimo pon labang so mailong alhiaman pen EM Suryo rongphar EM Borjan VDC Chairman Sonaram Singnar KLA Tiripi Amaipu Bari Mingti Padmasari Dhanes Waringti EM Barim Longki Timu Jivan Chandra Pathak Ram Singh Tokbi KLA Kongchunbang Tiripi Amai Joy Singh Tokbi Jitu Phukon AJYCP Amaipu KADC Lapen Ke Ongdung Lamet Lamchong Kachinghon Kithi Dingatum Labang So Mailong Chetongdun Hirbang amai long bang plikep sose karbiang long ang kangpen kapre KLA Longri amayaru amaya tumpen hirjir kihir cepate dun renti lapen hirbang atum bang thokep sose abang phupi atum hirjir hirpon labang so kacepate atumang bongpen kacepahay dun atum kecheng sianong e thari Sanjoy B KLA hidipiaru hiniang denganong e thari Rupsing Tokbi KLA hanjang lang soru lapen ke thomanong e sangpi homsira BP KLA Bokojana rupen cepalong dun Lason si bang thomatum Bura Sing Rongpi KLA Dongka Ching Thuaru Dhuniram Teron KLA Inglong Pharu Birendra Rongpi KLA Horichan Sarpo Aru Sorjon B KLA Tarkong Aru Lapen Indrajit Teron KLA Rong Thiluaru atumpen Ningrung anong e cepalong dun Sangti dipen projen terang Karbi Longri Abirta Pinya Abirta lansi kangton chalo kaduka beta dumithak ni kardon